uyu mugabo tugiye kuvugaho uyu munsi ise yitabye Imana afite imyaka 6 gusa y'amavuko. Yahagaritse amashuri afite imyaka 16 gusa. Ku myaka 17 yari amaze kubura akazi inshuro zirenga enye. Ku myaka 18 uyu mugabo yashatse umugore. Hagati y'imyaka 18 na 22 yakoraga akazi k'ubushoferi. Gusa nabwo ntibyagenze neza kuko baje kumwirukanamo. Aza gukora amanyanga beshya imyaka yinjira mu gisirikari, ariko nyuma nabwo baza kumwirukana. Yashatse kwinjira mu ishuri ry'amategeko nabyo biranga. Yakoze mu kigo cy'ubwishingizi nabwo biranga. Ku myaka 25 umugore yabonye ko umugabo ahora n'inyatsi, aramuta arigendera ajyana n'umwana. Aravuga ati sinshoboye kubana n'umugabo w'inyatsi. Umuntu ibintu byose agerageza biranga, umuntu tuzakomezanya gute? Ibyombo bari batunze mu rugo nibyo umugabo yahereyeho ashinga kantine. Ibyo yabigerageje igihe ariko nabyo biza kwanga. Nyuma yakoze iyo bwabaga ashaka gusubirana umwana nabyo biranga. Ibyo byose yanyuzemo yabonye byanze birangira agiye gukora muri za resitora za leta. Hafi 2/3 by'ubuzima bwe yakoreye leta mu maresitora yabo. Agize imyaka 65 yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyuma y'igihe gito agiye mu zabukuru, leta yamuhaye amadolari 105 nk'amafaranga ya pansiyo. Akimara kuyafata yaratembereye yicarira ahantu munsi y'igiti, ari gutekereza ubuzima bwose yanyuzemo. Arangije aribwira mu mutima ati ntabwo nakwiyahura kuko ibyo nagerageje bikanga ni byinshi, nshobora no kugerageza kwiyahura nabyo bikanga. Yakomeje kuzunguza ubwonko asanga ikintu kimwe cyonyine atagerageje mu bushabitsi ni uguteka. Kandi yari abizi kuva akiri muto, yari azi guteka. Urumva akimara gupfusha se yasigaye yita ku bavandimwe akajya batekera akabagaburira. Urumva yari azi guteka. Asanga rero mu bintu byinshi yagerageza ashaka amafaranga, icyitwa guteka ntacyo yigeze agerageza. Yafashe twa dufaranga yahawe twa pansiyo, aranguramo inkoko, atangira kuziteka akurikije uburyo nyirakuru yigeze kumwigisha. Izo nkoko yatangiye kujya zicuruza kuri buri rugo. Akazi wawe agakomanga ati niwagura inkoko yo kurya ko ziryoshye zirimo ibanga rya nyogokuru. Abo yazihaga bose bamusabaga kuzana izindi ku munsi ukurikiyeho. Byarangiye ku myaka 88 Colonel Sanders ari umwe mu baherwe bahagaze neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari nawe washinze company ya KFC, Kentucky Fried Chicken. Uko yavutse ntiyabyemereye kugena uko azasaza. Kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye ni wowe bizabarwa. Uyu mugabo yatsinzwe inshuro zitabarika, yahombye inshuro zitabarika, ariko ntiyabivamo. Ntiyigeze amanika amaboko. None uhombye rimwe ugiye kwiyahura. Ubuza akazi inshuro 5, none ugiye kwijugunya muri Nyabarongo. Tekereza kabiri, igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Uyu mugabo rero niwe tugiye kugarukaho mu ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi. Sanders ubusanzwe yavutse mu mwaka w'1890. Nkuko nabibabwiye se yitabye Imana afite imyaka 6 gusa. Ahita afata inshingano zo kwita ku bavandimwe be. Ibi byamuviremo rero guhagarika amashuri ye ku myaka 16. Atangira kujya mu bikorwa by'ubushabitsi. Yahereye mu buhinzi asoreza mu guteka. Sanders yavuye kure habi agera kure heza abikesheje guhozaho. Nyuma y'imyaka myinshi y'umwaku, imyaka y'igihombero, imyaka yo gutsindwa, nyuma y'imvura izuba ryagezeho rwose rirarasa, Sanders yahindutse izina rinini cyane. Nyuma y'igihe aza kugurisha company ye miliyoni 2 z'amadolari y'icyo gihe. Umuntu yashyize nko mu madolari y'ubu ngubu zaba ari nka miliyoni hejuru ya 15 z'amadolari y'Amerika.
na n'uyu munsi nubwo yapfuye ariko Sanders aracyari inkingi ya mwamba muri KFC, ndetse n'isura ye iracyagaragara muri logo y'iyi kampani. Sanders rero yaje kwitaba Imana afite imyaka 90 azize indwara y'umusonga. Yapfuye amaze gufungura amashami ibihumbi 6 mu bihugu 48 bitandukanye. Muri 2013 iyi KFC yari imaze kugera ku bihugu 118, no kuvuga ari imaze gushinga amashami mu bihugu 118. Ubu ngubu byarazamutse cyane. Uyu mugabo rero ni igisobanuro cy'ijambo rigira riti nta rirarenga. Nta n'igihe umuntu wari we wese atarota binini. Nta muntu ukeneye ngo akubwire yego mbere y'uko uyibwira. Yego ya mbere ya Sanders yayibonye afite imyaka 66, ubwo yagurishaga inkoko ya mbere bakamubwira batizana izindi, nibwo yabonye yego ya mbere. Ahandi hose yabwirwaga oya. Reka rero tugaruke ku ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe n'uyu mugabo.